Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 3 z'ukwa gatatu 2025 tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sentama uriwe neza? Mwiriwe neza mushakamba muri amahoro? Turi amahoro rwose turashima Imana. Yego. Tugiye kugaruka ku zingingo? Turagaruka ku ngingo zigera kuri enye. M23 yishe irashe abazarendo bose bagabye igitero mu mujyi wa Bukavu. Ngo nta no kubara inkuru. Yabamaze uraza kumva neza ko audio wiyumvire. Yego. Ikindi FRDC abarundi FDLR na Maimai bateye mu Minembwe. Yego. Banatwika amazu y'abanyamurenge muri Mikenke. Ingingo ya gatatu rero turazigoma. Guverineri Manziwiri yasubiye amashuri akorera mu mujyi wa Goma. Yego. Ingingo ya kane FDLR yanyomoje Kinshasa yabeshe ko General Gakwerere ari umu FDLR w'umuhimbano. Ibi turaza kubibona mu makuru yacu yimbitse. Yego. Reka tujye hari Bukavu. Nenda ku bantu batazi imiterere ya Bukavu hari igice cyegera ikiyaga kiri hasi cyane, noneho uva aho ngaho ujya hejuru hagenda hazamuka. Iyo bavuze nka komine ya Kadutu, ko aho bateye ni muri Kadutu. Yego. Kadutu iri hejuru ugenda uzamuka. Ruguru rero hari icyicaro cya komine y'imisozi. Ni imisozi miremire. Yego. Hanini itanatuwe mushakamba. Noneho rero nibyo bice baturutsemo batera hariya mu mujyi, baracengera binjira mu mujyi muri Kadutu. Ariko bahageze bifotoje gusa, agahenge babonye nako kwifotoza. Ibyakurikiyeho ni urupfu. Kugira ngo ibi ngibi twabyumvira mu nkuru yabo y'abazarendo ubwabo. Amajwi yabo bavuga uko amaganya yabo, twumva amaganya y'abazarendo. Abandi bavuga amacumu y'uburyo urugamba rwagenze, bakavuga amaganya. Abandi bakavuga amaganya. Ndagira ngo twumve amaganya y'abazarendo. Yihangane ngashake. Nabonye bazenguruka ahantu hose bivuga. Cyangwa uragafite hafi? Bivovota. Uragafite hafi ngo unyereke ahantu kari, kuko nshobora kuza kwibeshya nkakina kandi katariko. Reka nze. Yiza rero wakankururira ukakanyereka hafi. Reka nze nkurebere. Yego. Ko ndumva tangezeho bidatinze. Ikiriho nabonye ukuntu baje bivovota bizungu. Bivovose ntabwo umasa bwazingamye. Nkuko kashobora kuza kwivovota kajyaho kakabona imfizi y'ubukombe. Kagahunga. Ubwo rero bivovose ariko nta mwanya bamaze. Yego. Bahise biruka barahunga. Ndumva ari audio y'amasegonda 19. 19. Reka tuyumve, ndayifite hafi yanjye. Ni amaganya y'abazarendo. Abo ngabo ni abatari bagiyeyo mushakamba, ko abagiyeyo nta warokoze. Birumvikana. Reka twumve. Jambo habari za Chifishi. Ati amakuru. Ati iki si ikibazo. Reka manze mureke arangiza kuvuga, wenda turavuga muri make. Kuko ari ngufiya. Yego. Jambo habari za Chifishi. Vita iko mrefu sai mpaka sai. Wale wazalendo wenyewe waliingia mule mu Bukavu, bote waishakufa. Hakuna hata umoja mwangaliti yako. Bote sai kabisa waishakufa. Ati amakuru. Atese iki si ikibazo.
babazarendo bose muzi babandi muzi binjiye muri Bukavu, ibyo ni bamwe bavuga ko bafashe Bukavu. Kugeza n'iyi saha nta n'umwe ukiriho, nta n'umwe ukiriho, bose bapfuye. Ubu rero ni ubuhamya bw'umuzarendo mugenzi wabo we utagiye muri icyo gitero. wakurikiranaga ibintu hafi. Yego. Urumva rero ko bapfuye. Biriya byose rero ni kwibeshya, bamara kunywa bya bitabi bakagira batya bakiruka bakagenda bati turarwana, kandi ibitero byari bigambi bifite umugambi wa politike. Yego. Impamvu rero ukuntu byasomewe hejuru n'ibitangazamakuru byose by'i Kinshasa. Yego. Bavugaga ko Wazalendo ngo yisubije umujyi. Ni bimwe bifotoza ahantu. Urumva umusirikare ntabwo yaba buri hantu hose. Ntabwo yaba buri hantu hose. Yego. Shakamba ntabwo ushobora kubona umusirikare ushyira kuri buri santimetero cyangwa buri metero. Oya, ntibyashoboka byo rwose. Birashoboka rero ko bashobora kuza, urabizi, hari igihe baza batambaye. Yego. Ushobora kuza akinjira akagera ahantu, birashoboka. Oya, baninjira muri bene wabo. Yego, ntabwo bitangaje. Baninjira muri bene wabo bakabacumbikira, baza batambaye, bwajya gucya bakashyiramo inifomo bagahura, ubundi bakabyina mu muhanda bakazenguruka bavuga ko bafashe ahantu. Ni ibintu biba bishoboka cyane. Yego. Urumva rero biriya ni ibintu bishyiramo babeshya, ya kinamico, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Kugira ngo ibi twemere ko byashoboka, noneho bazabwire igice cyayikongera kine za kinamico. Ntabwo bishoboka ibi ngibi. Njike kayiko ari ahantu hatavugirwa. Ikiriho rero, urumva ntabwo wava Bukavu ukore ibirometero n'ibirometero ufata ahantu. Umuntu ngo azagaruke ngo afate Bukavu, yanyura hejuru, n'uwakubwira ngo arafata Goma. Umva nk'iyi audio Mushakamba, umva nk'iyi ngiyi wumve aho barira, ubaza ibirometero bihari ntibigira ingano. Jambo sana Florida, habari ya sai. Tunapoteza maelimo sana. Watu ya kanuni na watu walungu wanaingiza wazalendo kwenye maadui viko kabisa, tunapoteza walema. Thomas anakufa, Bimuli anakufa, Kadime anakufa. Ati abantu binjije abazalendo ahantu umwanzi ari. Umwanzi bavuga ati ngo ni M23. Yego. Abazalendo barahinjira, barangije barakubitwa. Urumva arimo aravuga abapfuye, Thomas inde arimo aravuga abamaze kufa. Asego mubango anakufa na mubango anapata masasi. Asego mubango nawe arapfuye, nawe bamukubisa amasasi. Na mwingine gaso wanayo maziwa. Antuka hali haiko sawa yuko. Sio Mungu yepeke. Hali haiko vile kabisa, hali ina. Ati nundi musore umwe mu by'ukuri ntabwo bimeze neza ahangaha ubu. Nashindikana tu. Amasasi kabaishie bakakosa ramforo poka maisha na bakosea asasa tumi. Amasasi yabashiranye babura n'ubatabara, babura ubutabazi. Mufuka Mike, ubwo n'uwo bita Fuka Mike ntabwo twamenye wari we. Mufuka Mike arabahemukira. Amasasi haikuye. Ntabwo abahemukira babesha ko bohereza amasasu y'iyanga. Urumva rero Mushakamba ibyo bakubeshya ngo bafashe Bukavu. Ahangaha ni muri Warungu, hirya inyuma kure. Ubwo se barenga aho ngaho bakaza bagafata Bukavu bati. Ntabwo bishoboka, barabeshya rero. Oya, buriya nyine abasobanukiwe iby'urugamba bahita babyumva. Yego. Niba umuntu ashobora kuza ngo agabye igitero, akabura n'uwo kuba inkuru usubira inyuma, byonyine biba bihagije. Umuntu uzi uri hariya, umuturage uri hariya yabonye ko bitandukanye. Niba abandi baza bagabye igitero bagasubirayo, ariko nta n'uwasubiyeyo, bose bapfuye. Ubwo nyine hazagira undi ugaruka.
ibi rero nibyo babeshya ni uko nguko urumva ko nta no kubara inkuru wasigaye mushakamba Bukavu rero iratekanye yego ibyo nyine baraza bihishe kuriya haba harimo uretse no kuvuga ngo baraturuka kure hari n'abihishemo babatinya cyane rwose ariko nabo imbaraga bafite si imbaraga zafata hari ahubwo kugira ikintu yangiza ariko abaturage yego bakemera ko abaturage bo kurwana ntibabishoboye kuko n'ugerageje arapfa yego aba rero ni bamwe bafitanye isano na babandi bateye amagrenade yego bose aba ari abantu bamwe bahuje bavuga bati ngira kanaka nawe kanaka gutyo ariko uwabatsinze naho yagiye bashaka batuza bakemera kuyoboka niko bimeze Colonel Nsabimana yabaganirijeho nubwo ari audio nini ariko twayumva nk'iminota 2 ni iyihe ndayibona he iyo iheruka ngo haye iheruka ikanyirebe yego hamwe ababwiraga ko reka ndebe aho babwiraga ko yafashe hariya turebe yego ifite kangahe ifite iminota 8 n'amasegonda 45 yego niyo ngiyo rwose ariko nituyakina iminota 2 irabihagije ndakeka ariko iravugira hasi iri hasi cyane arimo aravuga mu gifaransa ngo la guerre a pris fin intambara yararangiye murabyumva reka mushakamba ntabwo yumvikana neza aravugira hasi iri hasi cyane amajwi y'umuntu wayafashe yafashe ari kure hano ikinaho nk'iminota 2 noneho dusobanurire yego wenda reka tuvuge akangaka amaze kuvuga aho ati intambara yari injyanamugabo yari ikomeye yego yari ikomeye ati ari Mbongo Kanyabayonga akavuga ahantu hatandukanye hagiye habera imirwano ati jewe dufata Minova nari ku murongo w'imbere ku rugamba intambara yari ikomeye hari drone hari akavuga ibikoresho byari bihari bidasanzwe twafashe Minova turazamuka dufata Goma ntabwo byari byoroshye aha rero yashaka kubemeza ko intambara nyine yarangiye yego muri kiriya gice reka twongere twumva kandi gato yego arimo aravuga ati ahinduriye mu rurimi rw'Igiswahili ati hari ibifaru hari za drone hari akavuga ibikoresho byinshi bitandukanye ati hari avuga ikintu kongomera ni ikintu ikintu kigizwe n'ibintu byinshi yego ati kongomera ile kongomera ya jeshi ni igisirikare kigizwe n'imitwe myinshi itandukanye aho hari sadeke hari samidiarasi hari abazarendo hari FARDC hari abarundi hari abakino ikintu kigizwe n'ibintu byinshi abo bose twarabapfukamishije ati twarabapfukamishije twongere twumva kandi yego ati
n'intwaro zabo zose twarazigaruriye. Sisi adui ya kutafuna adui. Nous savons, il y a été battu pour en mettre des questions. Wangali watoto. Tangu sisi ni watoto. Watoto waje wewe. Hapo tawasaga vizuri. Yarimo arabwira abaturage. Arabwira abaturage ati icyo tubasaba ni mwihangane, icyo dushaka dufite amakuru ko haje ubwato amato abiri azanye 2,500 by'abasirikare. Ati kuri twebwe abo baracyari baki. Ati reka turetse babanze bagwire nibwo tuzabasya neza. Ati nibwo tuzabasya neza. Ariko nibyo neza ko haje abaruta abo ngabo bose bagasya yego. Ariko abaturage bwira n'abavira mushakana ni oya ni ababukavu. Reka twumve. Tunasema sisi professional tutakana na arimo arabaza abaturage ati ese Uvira hari ikibuga cya Sukoyi? Ese hari iki? Ubwo murumva tuzarwana nande ko ari amabandi gusa ari hari. Tuzarwana nande ko ari amabandi gusa. Ni amabandi byo. Ekisomo turakeneye kukontrole. Ukiona gari inaweza kuibeba hapana kutenga. Ukikimbia tutakupondre na adui. Unaelewa? Icyo basaba rero none babona imodoka ya ARCM 23 itabaye nibakiruke bajyana n'umwanzi. Yego. Bakiruke bajyana n'umwanzi bo baje baguma hamwe bigumira iwabo. Yego. Ariko umwanzi ahunge agende wenyine. Icyo ni cyo abasaba. Ati rero ati hari icyo muduhemukira. Iyo hari imodoka igiye gutabara ukajya ukabona nayibona mukiruka. Ese ubwo nimwiruka tuzabatandukanya dute n'amabandi tugiye gushakisha? Ati mwebwe mujye mutuza mugume hamwe mugume mu rugo mureke amabandi yiruke tuyirukeho. Naho ubundi iyo mwirutse namwe mukajyana nayo muba muduhaye akazi gakomeye kuko tudashobora kubavangura kubatandukanya rwose. Twarekera aha cyangwa twayikomeza? Twarekera aha, ariko wenda tukabwira abantu ubutumwa bwari buhari. Yego. Ubutumwa yashaka gutanga ni ukubwira abantu bareke guteka ubwoba n'izo nduru ngo wazarendo ngo haje abarundi ngo haje iki. Nibareke kugira ubwoba bahumure. Muventuri irahari yavuye Bunaganira indi igera Bukavu iri hafi ya Uvira nayo izafatwa. Boye kumva ngo Uvira ngo iracyarimo ngo kubikirimo ngo bazisubiza Bukavu ngo bazisubiza ibindi bice. Ibyo byo ntibishoboka. Abantu ntibatuza ari nabyo byo guhuza na biriya bitero. Amabandi ashobora gutera nk'uko bisanzwe bibaho no muri Amerika, wumva ngo umuntu yafashe imbunda arasa abantu. Ariko sarasa abantu iminota ingahe ko polisi itagera, igisirikare kihagera, abashinzwe umutekano bahagera. Ibyo nabyo nibyo biri kuba nta kindi cyabaye kirenze icyo ngicyo. Ariko nyine nabo bumvishe ko abagabye igitero nta n'umwe watashye. Abagabye igitero rero boss wabo ngo yitwaga Foka Mike. Niwe rero hari abavuga ngo yabahemukiye. Kuko yabahemukiye batabaye ibikoresho. Ubwo rero ibyabo byarangiriye aho ngaho.
n'abandi bazabikora ubwo bazashaka kwiyahura nabo bazaza gutyo. Ingoma yarabivuze abwira abarundi n'abasadeke baza ati muraje atariko muje kwiyahura, utazapfa azasubirayo ari inkomere cyangwa se asubireyo yarahamutse. Kandi niko byagendekeye Sadeke. Yego. Makunguru ejo wabonye uko yagiye. Yaragiye nubwo iwabo nabonye biracaye. Oya, bariya ni abasivile barakara batazi iby'urugamba. Basohoye n'itangazo mushaka. Oya, barisohora batarisohora. Ye nubwo ntaribona ariko ndaje nkore checking ndebe niba ari iby'ukuri. Kuko bashobora abasivile bashobora kuryandika bakeditinga. Ikiriho ni kimwe, bariya bari bakwiye kwicwa. Ahubwo noneho cyangwa bakagirwa imbohe, noneho biriya bihugu Kisekedi na perezida wa Tanzania bagasigara bashwanira abantu babo bajugunwe bohereje kwiyahura. Yego. Kuko abasirikare ba Kisekedi barirutse, abandi basigara mu bibazo. Ubundi bariya bagombaga gupfa kuko baraje kwica M23. Nta mategeko abarengera kuko nta masezerano yo M23 ifitanye nabo. Baje gupiga Makunguru irabakubise. None za kucyumva ko Makunguru igomba gupfa bo ntibapfe. Yego. Ubwo ni nka bariya abantuza, ni nka bari abacancuro bose ni bamwe kuri M23 n'abacancuro bagombaga gupfa. None se ko Cirumwami yapfuye ntibasakuze. Ni ikibazo. Bariya bari bamwe na Cirumwami, ahubwo ubivuga nutazi wenda iby'amategeko ateganya ku rugamba. Mushakamba twajya ku ingingo ikurikiyeho FARDC, abarundi FDLR na Mayimayi. Yego. Bateye muri Minembwe batwika amazu n'abaturage b'abanyamurenge muri Mikeye. Yego. Iki gitero ibyacyo wabikurikiranye bimeze bite? Ngira ngo bamaze gutera inshuro zirenga ebyiri umunsi. Bateye mu gitondo, ngira ngo no ku gicamunsi bongeye baratera. Na mukanya nijoro. Yego. Ku mugoroba rwose mu masaa 1:35 na 40. Yego. Bateye bagavye ibitero mu ahitwa Kwirumba. Yego. N'ahitwa kubara ahitwa Kwirumba n'ahandi hitwa Gahwera, mu Gahwera no Kwirumba bateye, ariko bigeze mu kanya 2:00. Yego. Birwanaho yongeye kubasubiza inyuma. 2:00 za ryari? Za nijoro z'umugoroba. Ni ukuvuga kugeza nijoro bari bakirwana. Turi gukora rwose hashize iminota 38. Urumva ko ntabwo ni igitero kitari cyoroshye Mushakamba. Ngira ngo twabonye mu gitondo kare kare rwose na saa 1 zitaragera mu masaa 12:00. Yego. Hariya byari bikaze kuko bari baturutse impande zose kandi baza ari benshi. Mu kanya rero n'ubu baracyari mu bijyanye no kongera gushaka uko batera ibindi bitero. Bashobora kubigaba mu gitondo cyangwa se bakaza kubigaba n'ubundi muri rino joro. Mu kanya nibwo nabonye ubundi butumwa buvuga ngo ari aduye umwanzi watwirwaneho uri kuzamuka hitwa Karunja Kandare. Yego. Abandi bari hakaba ngo hari indi nzira bari kunyuramo iza kugera Bivumu. Yego. Aho ngaho niho barimo banyura. Ariko none twinjiye mu makuru neza y'iyi ntambara. Yego. Iyi ntambara yatangiye mu gitondo cya kare kare mu masaa 1 nk'uko wari urimo bivuga. Yego. Bagaye bitero mu bice bigiye bitandukanye bituwemo n'abanyamurenge. Hakaba hari igitero bateye za Bibogobogo cyane. Tugiye guhera ku ntambara y'Ibibogobogo, naho na Bibogobogo bahatwitsa amazu. Bibuze kugera no mu Mikenke. Yego. Bakoresheje inzira enye bagaba ibitero. Hari inzira yitwa Ruweba. Yego. Hari ahitwa Kagugu. Yego. Ahitwa Karere. Yego. N'ikindi cyaturutse Ibaraka. Yego. Mu bice bituwe n'ababembe cyane. Yego. Bari abasirikare benshi, ariko abo bose twirwaneho yabakubise inshuro basubira inyuma bariruka. Yego. Nubwo birumvikana hari ibyo bangirije,
ntibyabura. Amakuru yemeza ko uru rugamba rwabaye uyu munsi mu Bibogobogo rwije umunsi wose, kuko rwatangiye mu gihe cy'umusaha ya saa moya n'igice za mu gitondo rusoza saa 12 zuzuye, aho ni mu Bibogobogo uyu mugoroba. Mu masaha saa 12 ku masaha ya Minembwe na Bukavu birumvikana. Umwe mu bari kuri uru rugamba umunyamurenge muri Twirwaneho yagize ati twazindukiye ku isasu tugeza ku mugoroba, ariko igishimishije Aduyi twamusubije inyuma wese kandi yatakaje. Yongeyeho ati icyo tutazi n'ejo ashobora kongera akagaruka, ariko wa none twamukubise nubwo yatwitse amazu. Iyo mirwano kandi yabereye mu Mikenke, aho Twirwaneho yagabweho ibitero n'ingabo z'u Burundi, iza Kongo, FDLR na Wazalendo. Ahandi Twirwaneho yiriwe ihanganye na Wazalendo ni mu majyepfo ya Minembwe. Gusa amakuru ava muri ibyo bice byose avuga ko Twirwaneho yirwanyeho igasubiza inyuma ibi bitero. Twirwaneho ntabwo ari agafu k'ivugwa rimwe nk'uko wenda babitekekaga. baribeshya. Yego, ariko ugiye nazanye ibitero yiza kuba agafu k'ivugwa rimwe biba byararangiye gushakamba nta n'uwo kuba ari inkuru bahari, ariko barananiwe. Aya makuru rero wenda reka ngire ikintu nyavugaho cy'ingenzi. Yego. Gukomera kw'aya makuru nta kindi kibihatse cyangwa kwiza intambara. Niba Twirwaneho ikubita abantu ejo kumva ngo bongeye, hari abanyamurenge bakiri muri biriya bice bafite bene wabo bayobotse Masunzu n'abandi batandukanye, cyane ko ngo muri bino bice iyi ntambara iyobowe na mwene wabo wa Masunzu. Yego. Ipeti rya koroneri. Yego. Rero nibo bakora bagambana. Abantu bari mwira misozi y'umurenge bose ntabwo bari bahuje umutima umwe. Harimo n'abandi bahuje umutima na bene wabo baba Kinshasa n'abandi babana na Masunzu. Baragambana bakavuga ati Twirwaneho ifite ibirindira hanaha, mwebwe muje guca hanaha. Ibyo akaba ari byo bitera ibibazo, akaba ari byo bituma habaho icyo turita gutungura cyangwa kongera kugaba ibindi bitero bikomeye. Ariko Twirwaneho nayo ntiyagura urugamba, irinde umwanzi kwisuganyiriza hafi y'aho iri, kuko hari inkambi yagezemo buriya niyo mu Mikenke, irayitwika hafi ya yose, atwita igice cyayo cyose. Ibintu bibabaje cyane. Ababaga muri iyo nkambi b'abanyamurenge ubu birumvikana bagiye kubaho nabi, ni ukurara mu bihuru, ni ukurara nabi, ni ukubaho nabi. Ariko nyine ni ukwirwanaho birumvikana, kandi urugamba rurakomeje, ruzagera kuri byinshi biruse ibyo ejo n'ejo bundi bazagera ku ntsinzi iruta y'uyu munsi. Yego. Ubwo rero twihanganishije abanyamurenge bihangane. Wenda tuvuze ku makuru kuri iyi nkambi. Yego. Imihana yatwitswe, imihana bajye babyumva ni imidugudu cyangwa se ibice runaka imisozi. Yego. Hari ahitwa uwa Kabara, uwa Kijanda, uwa Magaja, akaba ari mu bice bya Bibogobogo. Yego. Byatewe n'inyeshyamba za Mayimayi ziyobowe na wa Koroneli Toronto, niwe umwene wa imihana igera muri 3. Yego. Iyo niyo muri Bibogobogo. Noneho mu bice bya Mikenke icyagabweho ibitero n'ingabo za FARDC n'iz'u Burundi na FDLR, batwitse inkambi yarimo impunzi zibarirwa mu bihumbi. Iyi nkambi y'impunzi ya Mikenke yabayeho mu myaka ine ishize nyuma y'ibitero bya Mayimayi ku bufasha bw'ingabo za FARDC zagabye ku banyamurenge bari batuye ahitwa Turambo, Rushasha, Kamombo, Murunde no mu bice byo mu cyo hagati. Amakuru akomeza avuga ko iyi nkambi ingabo z'u Burundi zayitwitse nubwo bitaramenyekana ko yahiye yose, ariko amakuru dufite muri uyu mugoroba nuko yahiye igice kimwe, ariko nanone kinini nkaho icya kabiri cyayo cyahiye.
ni mu gihe kandi ibitero bya mayimayi yagabye mu nce za Biziba mu majyepfo ya Minembwe byarangiye naho batwitse imihana y'abanyamurenge iherereye muri iki gice. Nubwo bimeze gutyo imirwano irakomeje kandi twirwaneho yakubashije kubasubiza inyuma. Ubu rwose nubwo urugamba rushobora kongera ariko twirwaneho yabasubije inyuma kandi yabatse ibikoresho ihanabishemo benshi. Yego. Gahunda rero ngo ni ukwihimura kuri twirwaneho ngo barayiziza ko cyane n'ubundi bari basanzwe bayirwanya bayanga ariko cyane ngo kuba yayirinjiye muri AFC M23 ngo bagomba kuyihaniza. Yego. Twakomeza dukomeze Mushakamba. Hano hari inkuru ijyanye n'iriya ngingo ya mbere sinzi niba nayisoma. Twayisoma nta kibazo. Ni inkuru iri mu rurimi rw'igifaransa iragira iti tous les bandits qui ont fait incursion au camp TV de Bukavu ont été immédiatement neutralisés par les forces de l'Alliance Fleuve Congo. Ati amabandi yose yagabye igitero ahitwa camp televiziyo y'i Bukavu muri Kadutu muri komine ya Kadutu bose bahise bicwa kandi bahitanywe n'ingabo za Alliance Fleuve Congo AFC. De Wazalendo drogués, affamés, se sont permis une petite démonstration selfie dans les faubourgs de la ville, chef-lieu du Sud Kivu, avant d'être puissamment mis hors d'état de nuire. Ti abawazalendo banyoye ibiyobyabwenge bishwe n'inzara bihaye ububasha cyangwa uburenganzira bwo kwifotora bifata amaserifi bifotora mu nkengero z'umujyi wa Bukavu ari nawo mujyi mukuru w'intara y'Amajyepfo. Nyuma yaho rero mu buryo bukomeye bahitanywe n'ingabo za AFC M23. Muri gakomeza iti les Tshisekedistes ont gaspillé leurs énergies en célébrant creusement une fausse victoire d'une prétendue reprise de la prestigieuse ville de Bukavu. Ti abambari ba Tshisekedi bapfushije ubusa imbaraga zabo bakora iminsi mikuru bishimira mu buryo butari bwo mu buryo bw'ikinamico bishimira intsinzi yabo bagize ngo yo kwisubiza umujyi mwiza wa Bukavu. La petite escarmouche de lundi matin a trouvé Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa dans la ville. Une petite escarmouche hababaye nyine nk'abigana n'amugore wa mugabo. Yego. Petite escarmouche ni akantu gato ni nka kwa kundi ubwira umuntu ngo akore fion. Nka ka fion gato. Yego. Ka mu gitondo ngo kasanze Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa bari muri uriya mujyi. Ordre a été donné de vite éliminer la menace et de ne plus jamais laisser pareil banditisme se reproduire dans la ville. Hatanzwe rero amabwiriza yo guhita bahanaguraho ububandi nka buriya bukavaho ku buryo butazongera no kumvikana muri uriya mujyi. Rero ni bahanaguwe nyine bahanaguwe pe. Igakomeza iti les forces de la M23 ont opéré de façon professionnelle en détruisant la menace, faisant plusieurs tués parmi les Wazalendo. Mu buryo bwa kinyamwuga ingabo za AFC M23 zaburijemo kiriya gitero zihitana benshi muri bo bari Wazalendo.
tous les Wazalendo qui ont osé mettre pied à Bukavu ont été éliminés. Abazalendo bakandagije ikirenge cyabo muri Bukavu bose bahasigaye bahasize agatwe. Yego. Kugira ngo twajya ku ngingo ya gatatu mushakamba. Barabazanira twabwira ngo gwishigishe yarusoma. Barusomye. Nko kwigemurira wa mugezi. Cyane. Twikomereze ku yindi ngingo. Twambuka ikiyaga cya Kivu tunyarukira i Goma. Yego. Visi Guverineri Manziwiri yasuye amashuri akorera mu mujyi wa Goma. Nibyo Mushakamba. Yahagaragaye amafoto n'amavideo. Yego. Aho Manziwiri yagiye gusura ibigo akabivugana n'abayobozi b'ibigo ariko nanone akanasabana n'abanyeshuri. Yego. Ibi byakozwe nyuma ya cya kinyoma twanyomoje bavuga ngo bana ngo barafatwa ngo bakajyanwa ngo mu gisirikare ku ngufu. Nanone haje ikindi. Yego. Bari bafite impungenge abarimu n'abadiregiteri uburyo bazahembwa kuko leta yarabakanze babwira ko itazabahemba. Rero bumva ko AFC iteguye kubahemba. Bayikoranye inama muri weekend. Manziwiri agirana inama n'abadiregiteri ndetse n'abarimu bose bo mu mujyi wa Goma. Babwira ko ikibazo cy'umushahara kitari ikibazo. Bagomba guha abana amasomo bakiga. N'ababyeyi bari batangiye kwibaza bati se biraza kugenda bite ko mu bigo bya leta nta kibazo cyabaga gihari, nta mafaranga abarimu abiteguye guhibira bazi ko bahembwa na leta biragenda gute. Rero bakuye impungenge ubu amashuri aragenda ari bana bariga neza nta mbogamizi na nkeya zigihari. Amakuru rero nuko Manziwiri yabasuye kugira ngo yaba abanyeshuri bahabwe ubutumwa bw'ihumure, yaba abarimu nabo bigende gutyo babone ko guverinoma ya Kivu y'Amajyaruguru iba ari hafi kandi nta mbogamizi bazigera bagira ku bijyanye n'amasomo cyangwa se n'ibindi bikorwa bitandukanye mu mujyi wa Goma. Mushakamba, ibi ni byiza, ni nako kamaro k'ubuyobozi. Ubuyobozi ni ubuhumuriza abaturage bukabereka ko nta kibazo, ariko kandi bukanabiharanira ntibibe mu mvugo gusa. Hakabaho guharanira ko ikibazo bafite kitabaho, cyo babikanga kitariho, niba ari ibihuha bakabahumuriza bakabereka ko ari ibihuha nyine, atari ibintu bishobora kubaho. Ariko nanone ubuyobozi bukagaruka bugaharanira ko bya bibazo bitabaho. Kandi ngira ngo i Goma birimo birakorwa Mushakamba. Yego. Mu bihe byashize abantu ntibasinziraga. Ubu iyo uganiriye n'umuntu w'i Goma arakubwira ati byibuze naryamye. Naryamye nasinziriye kandi ntacyo nikangaga. Yego. Mushakamba rero iyo bimeze bityo biba ari ibintu byiza. Birumvikana. Yego. Twakomeza? Yego, ni by'inkuru nta byinshi biyirimo. Yego. Yego. Twagana ku yindi ngingo. Twajya ku ngingo isoza. Ni ingingo ya FDLR, aho FDLR yanyomoje Kinshasa. Hagati ya FDLR na Kinshasa harimo kuvuga indimi ebyiri, ntabwo bahuza ku bijyanye ku birebana na General Gakwerere uriya uherutse gucyurwa mu Rwanda. Yego. Bo bakavuga ko Kinshasa iravuga iti ni umuhimbano, ariko amakuru yayo akaba ari y'abamahimbano. Naho FDLR ikavuga iti ni uwacu turamuzi, yari mu buyobozi bukuru cyane. Ibi bintu ngira ngo wabikurikiye neza watubwira neza. Ni ibintu bigaragaza ko yego buri ruhande rwagize gutanguranwa kugira ngo rurebe ko icyasha batewe no gufatirwa generali cyashira. Ariko by'umwihariko FRDC yakeje cyangwa yihuje na FDLR ikeneye kugira isura nziza mu mahanga, ariko bikanga bikaba iby'ubusa.
icyabayeho rero FARDC birumvikana yavuze yihuta cyane kugira ngo inyomoze igire ibyo ihisha, ariko biyibana iby'ubusa. Noneho kubw'ibyago byabo ntiyabanza igitutu FARDC yari ifite, nicyo cyatumye itanguranwa mu gushyira hanze amatangazo. Abanyamakuru nabo bamwe na bamwe nko mu bitangazamakuru mpuzamahanga nabyo byihutira kuvuga ngo FARDC yahakanye ko uwatangajwe atari uwa FDLR cyangwa ari umuhimbano. Ukibaza FARDC ivugira gute FDLR? Noneho wanditse iyo nkuru ntanahamagare biriya bitangazamakuru bivugana nabo kuko birabakorera cyane, ntahamagare FDLR ngo ayibaze se koko uyu muntu leta iri kwihakana ntabwo ari uwanyu koko. None birangiye aho FDLR ivugiye igaragaje ko leta ya Kisekedi ibyo yavuze byari amafuti. Usibye ko nabo batabuzemo ibyo kubeshya ngo n'ubundi ngo yarafashwe ngo bamujyana mu Rwanda barongera baramugarura. Ariko icya mbere cy'ingenzi kizima nuko bemera ko ari uwabo kandi yabaga mu buyobozi bwa FDLR. Kandi yafashwe na M23, yaba yarafashwe arwaye yaba atarwaye, ibyo ngibyo ntibitureba. Pfa kuba ari umuyobozi wafashwe ucyuwe ku ngufu, utaracyuwe abishaka ngo abatoroke nkuko Rwarakabije yabigenje. Nabonye bamwe banamwitiranya na Rwarakabije bavuga ngo ni Rwarakabije ngo kuri manganya ngo bamwite Rwarakabije, ariko bigaragara ko babeshya kuko ntabwo bashobora kubyemeza kuko umwe ntiyaba undi. Baranatandukanye, hari byinshi batandukaniyeho. Bose rero ikibazo bafite ni kimwe, ni uko babona Gakwerere azamena ibanga. Barabona Gakwerere azavuga amabanga yabo. Mushakamba umunsi aza narabubwiye nti ntabwo afite amabanga y'umuntu umwe. Afite amabanga ya benshi. Uriya mugabo ushobora kumusangana amabanga ya Kongo, uriya mugabo ushobora kumusangana amabanga y'Ububiligi, uriya mugabo ushobora kumusangana amabanga ya Afurika y'Epfo, ushobora kumusangana amabanga y'Uburundi cyane. Ibi byose arabifite. Icyo rero nicyo kibazo. Noneho rero kubera gutinya ko amabanga yabo ameneka, niyo mpamvu bamwihakana cyane. Agahuru k'imbwa rero kahiye. Ntabwo ari ugushya gusa kakongotse. Ngayo nguko nizere ko amahanga azabona ukuri, abayishyigikiye ibinyoma nabo bagaseba cyane. Ubundi icyo dukeneye ni amahoro muri kano karere. Ega Mushakamba, ukuri ushobora kuguhisha, ukuri ushobora kurwanya ibyo wakora byose, ariko amaherezo ukuri kurigaragaza cyane. Kuri kurigaragaza, amaherezo kurigaragaza. Buriya baravuga biriya, ariko ugiye mu ahantu bigeze kumuvurira wasangamo amazina ye. Buriya ugiye muri Goma ukajya mu bitaro yigeze avurirwamo wasangamo amazina ye. Hari henshi ushobora gusanga amazina ye nubwo bamwihakana. Birumvikana. Tugane ku musozo. Karame? Twagana ku musozo. Yego, reka tugane ku musozo. Dushimire abari badukurikiye, tubabwire ko twaganiriye ku ngingo zigera kuri enye. Twaganiriye kuri M23 yishe irasha Bazalendo bose bagabye ibitero mu mujyi wa Bukavu, muri komine ya Kadutu. Tuganira ku ngingo ya FARDC, Abarundi, FDLR, Mayimayi bateye imurenge bakanatwika inzu zabo mu bwoko bw'abanyamurenge nyinshi. Imihana yatwitswe n'amazu twayivuze. Ikindi twaganiriyeho, twagiye i Goma
tuganira ku buryo visi guverineri wungirije Manziwiri yasuye amashuri akorera mu mujyi wa Goma. Tuba dusoreje ku ngingo ivuga ko FDLR yanyomoje Kinshasa, ko Kinshasa yabeshye ko General Gakwerere ari umu FDLR w'umuhimbano. Turabashimiye rero abari badukurikiye, turabashimiye byimazeyo, tubabwire ngo kubashya ntibibagirwe gukanda subscribe haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Ikandwa rimwe gusa, bakande kandi like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, bakande share kugira ngo amakuru yacu bayasangize inshuti zabo, banatwandikire babijije muri comments kugira ngo inyunganizi zabo bazitugezeho turusheho kunoza ibyo tubakorera. Umugoroba mwiza kuri twese rero, umugoroba mwiza ku bari badukurikiye, umugoroba mwiza kuri twe, umugoroba mwiza Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, turabashimiye abari badukurikiye aho bari hagiye hatandukanye. Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha.